Pozdrav i dobrodošli u još jedan video. Evo ovaj put ovako jedno balkonsko izdanje i jedna tema koja ja mislim da je interesantna za stvarno sve u ovom trenutku. Ne piše se o njoj baš puno i sad koliko se priča se. Dakle, to je inflacija, preživljavanje inflacije i mogućih nestanaka hrane i šta i kako tu napraviti. Dakle, znate svi da inflacija je već tu, inflacija raste, stopa inflacije raste. To je sve započelo i prije ovog sukoba u Ukrajini, iako se pokušavaju diljem svijeta sa time ograditi. Naravno, jedan od glavnih uzročnika je ona kriza još iz 2008. koja nije u potpunosti sanirana i onda dokrajčano sa ovom pandemijom u kojoj je tiskano jako puno novca. I sad naravno taj višak novca stiže na naplatu na ovaj način da imamo inflaciju. Osim toga već ima više od godinu dana da se najavljuju mogući prekidi u lancima opskrbe i mogući nedostaci hrane. Znači, moglo bi biti svašta, to je planirano opet, dakle, dijelom i umjetno stvoreno i nije vezano samo uz ovaj sukob, bez obzira kako se to htjelo prikazati. Cijene energenata su već porasle, to naravno utječe i na cijene svih drugih stvari. I eto, tako, eto sad pitanje je što i kako mi tu možemo, kako se s tim nositi. Ja vam sad tu neću filozofirati o nekakvim, mogućim ulaganjima, gdje spremati novce, da li ih pretvarati u zlato, u bitcoine, u druge te digitalne valute koje su trenutno slobodne. U svakom slučaju, ajmo reći da mičete novce iz banaka i kupujete stvari i pripremate se za nadolazeći gubitak vrijednosti tog istog novca. Dakle, ono što bi ja kao glavnu temu danas uzela je zapravo hrana. Da šta ćemo ako nam nestane hrane? U jednom od svojih nekih prošlih videa sam pričala o tome da Hrvatska nije samodostatna što se uzgoja hrane tiče. Mi jako puno hrane uvozimo i to i žitarica i povrća i općenito nismo baš najbolji što se tiče svoje proizvodnje hrane. Međutim, dodatni problem je to što imamo i nedostatak sjemena. I sad, naravno, cijena hrane raste zbog cijene energenata, zbog toga što sad pofalit će i gnojiva. Recimo, Rusija proizvodi dosta mineralnih gnojiva i tog će isto nedostajati. Recimo, na američkom tržištu su već iznimno zabrinuti zbog toga. Dakle, Rusija isto tako među velikim izvoznicima, odnosno opskrbljivačima, nazovimo to tako, žitom u Europi. I Rusija i Ukrajina su tu dosta veliki igrači, tako da ovaj sukob će naravno djelovati i na cijene i dostupnost tih nekih stvari. I sad šta mi možemo napraviti da se eventualno pripremimo? Posebno ovako, evo kad živimo u gradovima i nemamo svoje vrtove ili nemamo mogućnost možda saditi vlastitu hranu na taj način, se opskrbljivati i na taj način se pripremiti. Možda nemate ni baš toliko jako puno mjesta da kupite škrinju pa da si nasložite mesa ovoga onoga. Osim toga, škrinja ima nedostatke, a to je ako nestane struje, ode sve pokoristi. I škrinja, frižider, naravno sve takve stvari. I sad mislim da je zato važno opremiti špajze
smočnice, kako god, podrume, tavane, gdje već možete držati nekakve viškove hrane. Dakle, šta raditi, kako se za to pripremiti, da li ste s pripremama počeli, da li gomilate hranu negdje, da li se sjećate kao preperi trenutno, jer ja pomalo da. Znači, kad sam krenula raspakiravati tu neku hranu i razmišljati koliko mi treba različitih nekakvih posuda, ovih i onih veličina, fakat sam se počela osjećati kao neki preper, ali s druge strane mislim da je dobro biti pripremljen za različite situacije, jer se po svijetu svašta događa, svašta čujemo. Evo u Kini sad u lockdownu milijuni ljudi koji tjednima već ne mogu izaći van, ni u opskrbu, ni ništa, dobivaju nekakvu hranu, ali ne znam koliko, u kojoj količini i koliko često, i imali su već napade na te distribucijske centre zbog toga što su gladni. Pa evo da i to nekako spriječimo i da se opskrbimo za vremena koja dolaze kad će hrana biti sve skuplja. Možda je dobro da porazgovaramo i o ovoj temi. Dakle, vidjeli ste po novinama možda nekakve natpise da ljudi gomilaju ulje i brašno. Zašto baš ulje, zašto baš brašno, zašto vas potiču da to radite, šta nije baš neka najzdravija hrana na svijetu, drugo nije ni nekakva najdugotrajnija, tako da za koje razdoblje, za koliko dugo nekome mogu trajati takve zalihe i da li se to sada možda opskrbljuju nekakvi restorani, privatni biznisi i slično, ne znam. Da li su to nekakve medijske navlakuše, to isto ne znam, niti me briga u ostalom. Ja bi zato s vama popričala o nekakvim stvarima u koje je možda pametno uložiti novce, koje dugo traju i koje vam mogu biti uvijek dobar dodatak u vašim špajzama, smočnicama, podrumima, tavanima i gdje već možete pospremati hranu. Pa dakle, pripremimo se za inflaciju. Evo ovak, neću pričati o punjenju frižidera i zamrzivača, jer tu u pravilu nam i nestane puno, ovisno je o struji, ako se odledi, pokvari se, tu ćete većinom svi spremati neko meso, vjerojatno ribu, povrće ili nešto tako. Pa to već, evo, tako. Ako imate škrinje, napunite škrinje dapače, meso će vam nestajati, ili se povežete sa nekakvim lokalnim dobavljačima, sa nekim OPG-ovima koji to proizvode, pa onda počnete već sad nabavljati od njih i onda tako i nastavite. Dakle, ja ću krenuti po nekim, ajmo reći, grupama, ne znam, tako da malo lakše to prođemo, sa konzerviranom hranom. Znači, konzervirana hrana svima pada na pamet, od, ne znam, konzervi tune ili graha ili onih famoznih gulaša koji idu u one vojničke dnevne obroke MREs. Naš je kao navodno ultra super. Uglavnom, konzerviranu hranu odaberite ono što volite jest. Znači, konzerve graha, recimo, to će vam dobro doći, tako da se kraće kuha, da nešto. Konzerve kukuruza, tuna koju volite, srdele, one su recimo super jer su hranjive i kvalitetan su nekakav obrok, a mogu jako dugo trajati konzervirane. Zatim, ne znam, zapečeni grah, različite vrste graha možda, slanutak. Slanutak je meni, recimo, ja obožavam slanutak u svim različitim formama i onda imam ga uvijek i u konzervama i suhog, ovak. Znači, slanutak je ultra hranjiv.
super mahunarka, od njega se svašta može raditi, može se jest sam, dodavati u salate, u variva, raditi se od njega humus, falafel, čuda jedna, meni je fantastičan. I ono što je super, zašto ga je super imati dio i u nekakvim konzervama, zato što ona voda u kojoj se on nalazi, takozvana aquafaba, vam može poslužiti kao zamjena za jaje, za bjelanjak, da se fino istuči onako u snijeg, a možete ju onda iskoristiti recimo za povezati nekakve popečke, isto opet od žitarica mahunarke ili nečega što tada nađete doma, a ako nemate s čim povezati možete iskoristiti aquafabu. Evo recimo jedno zanimljivo, nije za bacat, probajte kad otvorite slanutak nešto sa tim napraviti, što bi inače napravili od bjelanjaka, od jajeta. Dakle, konzervirana hrana, osim tih konzervi, u nju kao dugotrajnu hranu spadaju i sve one staklenke koje su tvornički zatvorene, pa tu recimo kiseli krastavci, razno kiseljeno drugo povrće, masline, kompoti, marmelade, šta još, pasirana rajčica, recimo oni paradajz sosovi koje možete kupiti, oni tako u onim staklenkama sa čepom mogu dugo trajati ako nisu otvoreni. Znači, opskrbite se takvim raznim stvarima, uzmite i voća, tako da u zimi recimo kad nije sezona voća i kad se ne može doći do nekakvog sezonskog voća, koliko god skupo bilo u budućnosti, možete ipak nešto slatko si priuštiti, pa onda recimo pekmezi, onda sušeno i kandirano voće, pa na primjer svašta vam ja imam, recimo evo borovnice sušene, ovo su sušene, a ovo su nekakve liofilizirane, ne znam koliko vidite razliku. Ove su onak skroz isušene i daju se smrviti u prah lako, a ovo su ono klasično sušene borovnice, pa onda na primjer datulje. Datulje su super stvar u veganskoj prehrani, često se koriste za zaslađivanje kolača i za izradu kolača koji se ne peku, onih raw slastica sirovih, zato što su izuzetno slatke, hranjive i isto mogu dugo trajati. Možete probati nabaviti recimo vakuumirano neko pakiranje pa će trajati još i duže. I svašta u svemu se mogu iskoristiti. Pa recimo grožđice, evo grožđice svi znate, u svašta idu i pojest se mogu i natopiti ih možete, sušene šljive recimo da imate za probavu, za kompote, super stvar, kandirano i sušeno voće, recimo ovaj kandirani džumbir, ali tako mango je recimo super, takav kandirani mango, osušeni je jako, barem meni fin, ne znam jeste probali, a od ovog sušenog voća meni su najdraže brusnice. I brusnice su super stvar, ovako su mi puno slađe nekako i finije nego kad su svježe, ono čitave brusnice, i ono što je super sa brusnicama, one su ljekovite, možete ih koristiti u slučaju urinne infekcije, za liječenje urinne infekcije, tako da ih jedite ili radite čaj od brusnica, možete i od ovakvih brusnica napraviti čaj bez problema. Tako da evo, te neke stvari je dobro imat. Džumbir sam recimo spomenula kandirani, a džumbir je odlična stvar za mučnine. Pa može ga se koristiti naravno na razne načine. Možete imati sušeni džumbir kao začin ili možete koristiti svježi džumbir ako ga imate. Ja ga planiram ove godine i posaditi. On se pa ćemo vidjeti kako će to biti, ali evo on je jako dobar za mučnine, pa čak i kod trudnica možete probati piti čaj od džumbira u slučaju jutarnjih mučina, pa moglo bi pomoći.
Voće vam još postoji u prahu, ne znam koliko neki od vas za to znaju, recimo jagode i borovnice, također se koriste u izradi rokolača, veganskih slastica i onda se posipa gore, izgleda kao da ste posipali sa obojenim šećerom u prahu. A eto, malo za okus i to ovak se može dugo čuvati neotvoreno i onda, evo, ja imam tak u raznim oblicima pripremljeno voće, malo pekmeza, malo kompota, malo sušenog, malo kandiranog, tako nek se nađe u slučaju potrebe kad ne bude svježeg voća. Da pa čak imate gdje spremati smrznuto voće, spremite i njega. Dakle, ne znam, jesam vam sve rekla što se tiče konzervirane hrane, mislim da jesam. Znači, bazirajte se na ono što volite, nemojte kupovati zalihe, ne znam, graha sa svinjetinom i nekog gulaša kojeg inače ne jedete ili nekakve druge vrste tih konzervi koje inače ne jedete. Nego se bazirajte na ono što inače koristite i što znate da ćete moći iskoristiti, iskuhati i nakon dugo vremena, pa evo na to obratite pažnju. Sljedeća grupacija bi bile sol, začini, super hrana i ostale stvari koje su u prahu ili tako, evo, ajmo reći, usitnjene, koje mogu dugo pa i neograničeno trajati. Sol, svi znamo da je zapravo glavni začin od svega, bez soli nigdje ništa. Ja sam se opremila recimo sa različitim vrstama soli, sa himalajskom, nje se bojim da neće biti, pa zato. Inače, mislim, morska sol pa proizvodi se kod nas, pa valjda ćemo doći do morske soli nekako, uvijek nadam se da neće stati solane, ali ja recimo dugo već godinama koristim himalajsku sol, tako da sam se opremala s njom, jer evo ne znam baš da li ću je sa Himalaya dopremat u dogledno vrijeme kad se naruše lanci opskrbe. Pa eto, zlo ne treba, ali neće propast. Znači, sol može trajati neograničeno ako je dobro uskladištena i iskoristit ćemo je prije ili kasnije. Takvih ima puno stvari. Iste stvari je recimo šećer, dobro ga zatvori, dobro ga uskladištiti i može vam trajati dugo. Takve su stvari različiti ostali začini, ne znam šta koristite, origano, papar, naravno papar. Evo, ja sam kupila gomilu papara u zrnu, zato što mi inače u zrnu koristimo papar, jer onda kad se samelje ima onako intenzivniju, finiju aromu nego kad kupite onaj obični, i šta volimo onu mješavinu u višebojnog papra pred samo crnim. Tako da, evo, opskrbite se sa paprom, sa origanom, sa mediteranskim travama ili provansalskim ili što već koristite, kari, čili, papriku mljevenu i takve nekakve slične stvari koje će vam omogućiti onda da od onoga što imate napravite nekakva ukusnija jela doma, jer začini su ti koji daju glavnu notu svim vrstama jela, pa i najneukusnije jelo se može začinima podići na višu razinu. Tu recimo jedna važna stvar bi po meni bio soja sos, on vam isto može jako dugo trajati. A kako riža spada u one nekakve sastojke koje isto se tako jako dugo skladište i mogu gotovo neograničeno trajati, znači riža i soja sos i možda nešto od povrća ili mesa sa strane i možete se zamisliti da jedete neku vrstu sušija ili drugog iz japanske kuhinje. Soja sos je hranjiv ako nađete od organske soje po mogućnosti, ne od neke GMO soje. Sadrži neke dosta važne aminokiseline i tak. Ali je fantastičan začin.
Šta još od začina? Aha, još u tome nekakve super hrane, one isto često dođu u prahu pa mogu dugo trajati. Kurkuma, na primjer, ja kurkumu pijem ovak, stavim u kapsulice pa popijem, ili dodajemo u smutije, pa tako kurkuma, moringa, šta još imam, spirulina, ne znam, razne, evo, jedna ovak zanimljiva stvar, mješavina gljiva. Ja vam recimo ne volim jest gljive od djetinjstva. Fakat, ne volim žvakat gljive, ne znam, imam neki problem s tim. A s druge strane, volim umake od gljiva, volim juhe od gljiva. Dakle, okus gljiva mi nije problem. I onda ove gljive u prahu su, recimo, takve nekakve stvari su za mene cool stvar. Mogu dodati u nekakve umake, juhe ili u, recimo, bolognez od crvene leće. Veganski bolognez od crvene leće koji, evo, možemo napraviti u lockdownu u bilo koje doba, zato što i crvene leće i mješavine gljiva i tjestenine imam u špajzi. Tako da svašta se ovako može s tim stvarima. Vegeta, recimo, ako koriste vegetu ili neku drugu tu mješavinu biljnih začina, kocke za juhu, recimo, one se daju dosta dobro čuvati i nakon isteka roka, zato što sadrže dosta veliku količinu soli i mogu poslužiti opet dobro za začiniti hranu, ne samo za skuhati juhu, a osim toga dosta recepata traži povrtne temeljce ili druge vrste temeljca jušnog, pa se onda može kocka za to iskoristiti. Cimet, voće u prahu sam vam recimo već pokazala, kakao recimo možete spremiti i onda isto za te neke slatke stvari, za to da se nekad možete počastiti, napraviti kakav kolač, jednostavniji, kompliciraniji, svejedno. Vanilija i ostali ekstrakti, baš ekstrakti mogu jako dugo trajati, tako da se s njima možete opskrbiti. Vanilin šećer će isto dugo potrajati. Soda bikarbona. Sodu bikarbonu možete koristiti umjesto praška za pecivo. Mislim, prašak za pecivo će isto dosta dugo trajati. Da provjerite da li je još ok i nakon isteka roka možete ubaciti malo u vodu i ako se zapijeni, ako počne raditi mihuriće, dobar je za pečenje kolača. A sodi možete provjeriti da li je još uvijek u redu, tako da ubacite u malo octa i opet ako zapijeni, dovoljno je dobra za pečenje kolača. Sa sodom možete zamijeniti uvijek prašak za pečenje. A soda bikarbona ima milion i jednu primjenu, tako da s njom se isto opskrbite za čišćenje, za pečenje, za žgaravicu, za dobiti natrij askorbat, za čuda jedna se iskoristiti, da, za čišćenje tijela od radijacije uz pomoć kupke sa sodom. Recimo, za to treba puno sode, pa ako imate mjesta, nabavite si puno sode i one će dugo trajati, neće propast taj čas i kažem, možete za svašta iskoristiti, tako da, evo. Još od slatkoga, jedna nezaobilazna stvar za sve smočice po meni je med. Nabavite meda, jer pitanje je koje će mu biti cijene u budućnosti i kako će to sve izgledat, a med vam može trajati doslovno vječno. Znači, pravi med će kristalizirati, to možete ponovno otopiti, iako meni je čak često super zapravo koristiti taj kristalizirani med, jer se lakše vadi, lakše maže, nema onog curenja i to. Tako da uopće ne vidim problem kad se kristalizira, a ljudi onda joj kao, jel to još dobro, ja ne bi takav, ja bi da je onak fino tekući i tak to. Meni ne smeta kad med kristalizira, dapače. Med, znači, vam je super stvar, može neograničeno trajati i još ne znam da li ste znali, ali med, sorry, malo da poriknem tu kameru, med djeluje antibakterijski i s njime možete zatvarati otvorene rane. Dakle,
u slučaju da ništa baš drugo nemate, možete sa malo meda namazati posjekotinu, tako da ju očuvate od vanjskih utjecaja. I jedna još jako važna stvar u tim dugotrajnim tom dugotrajnom hranom u prahu, a to je kava. Za sve kavopije, dakle, poput mene, kava je izuzetno važna stvar. A kave bi moglo nestati ne samo zbog skupoće, ne samo zato što će biti teško dopremat. Sa kavom već duže vremena postoji priča o tome da će jako poskupiti, da će je pofaliti, zato što broj kavopija u svijetu raste, ali kava se ne može baš svuda uzgajati, tako da je i dalje njen uzgoj ograničen. Pa je bilo i raznih stvari koje su druge mogu utjecati, poput, snijega u Brazilu na tim uzgajalištima kave. Tako da evo, koliko možete opremite se s kavom, i tu su u boljoj poziciji čak oni koji vole instant kavu, zato što se ona može duže čuvati, ona je dugotrajnija. To je to, mislim da sam vam rekla sve što se tiče soli i začine i super hrana, znači sve te razne stvari u prahu, pripazite samo da ih dobro skladištite. Ja sam trenutno u potrazi za kantama različitih veličina koje imaju, to je na engleskom su to gama, poklopci, kako su to vodonepropusni, neće mi kliknuti riječ trenutno. No, uglavnom, ako nađete ili ako znate gdje ima za nabaviti tih kanti u kojima se može držati hrana različitih veličina, da sa dobrim poklopcima, dajte me, informirajte dolje u komentarima. Čisto da si suzim tu potragu, jer fakat ne uspijevam baš pronaći. I ono što sam našla su uglavnom kace za kupus koje nemaju to hermetičko zatvaranje. Tako je. I uglavnom kante, da, i onda kad to sve lijepo zatvorite u staklene posude, u te nekakve razne posude u kojima će biti dobro izolirano, ako je u prostorijama bez vlage, bez svjetla, ove sve stvari vam mogu trajati jako dugo. Sljedeća kategorija bi bila ulja, masti, ocat i tome slične stvari. Dakle, ljudi kupuju gomile ulja, jel? To smo već čuli, a ja bih vam rekla da baš ne kupujete gomile, posebno ne suncokretovog ulja, jer vam neće baš predugo tak trajati. Ja ne znam u kojoj količini ga trošite inače, ali ako ćete nešto spremati kao da vam traje duže, onda radije kupite kokosovo ulje. Znači, kokosovo ulje imate u više varijanti. Postoji obično kokosovo i postoji kokosovo bez mirisa koje je namijenjeno više, recimo, kuhanju i prženju i pečenju, i za one ljude koji ne vole okus kokosa. Ali kokosovo ulje vam je termostabilno dosta i zbog toga može duže trajati, može se lakše čuvati, to jest može se otopiti pa opet stvrnut i neće mu to biti nikakav problem. Slično je tako i maslinovo, nešto stabilnije od suncokretovog, naravno i zdravije, to već znate, pa radije se opskrbite maslinovim nego suncokretovim. Kokosovo ulje, osim što se može koristiti za kuhanje i za izradu kolača i svega, ono se može koristiti u kozmetičke svrhe, tako da je višekratno korisno. Možete ga koristiti za kožu, iako pripazite ako ste skloni prištićima, zato što je komedogeno. Fantastično i za kosu, može se koristiti za čistiti zube, za onaj famozni oil pulling, ako je to netko od vas isprobao, možete za to super koristiti kokosovo ulje. Drugo hranjivo je, ima super omjere omega i možete od njega raditi također i vaginalete ili čepiće za hemeroide ili takve neke slične stvari.
Pa možete ga koristiti kao bazno ulje za razrjeđivanje nekih drugih ulja koje je potrebno razrijediti. Mi tako, na primjer, pijemo ulje divljeg origana kao prirodni antibiotik sa kokosovim uljem jer mu najbolje maskira okus. I ima uglavnom puno više namjena od suncokretovog ulja, pa evo možda radi da se opskrbite tako nečim. Također recimo maslac ako dosta koristite, ne bi bilo loše da razmislite o tome da nabavite gi ili da ga sami napravite. Recept za izradu gija je prilično jednostavan, dakle maslac se samo zagrijava, ništa se uopće ne dira ni ništa dok se u potpunosti ne odvoji mliječni dio od same masnoće. To se onda procijeni da se ti mliječni dijelovi skroz maknu i ona masnoća koja ostane kad ju pustite da se ohladi i zatvorite, može vam jako dugo trajati i može stajati na polici, ne mora stajati u frižideru i po tome je bolji od maslaca. Po tome je bolji od maslaca, a možete ga koristiti na sve iste načine na koje koristite maslac. To je zovu kao pročišćenim maslacom gi. Tako da evo možda da uložite u to ili ako ste nakupovali ili kanite kupiti puno maslaca da ga dio pretvorite u gi, dio možete i zamrznuti ako želite, ali za sve to čuvati treba mjesta. Onda kikiriki maslac, na primjer, on je hranjiv da se skombinira s puno stvari, može se dodavati u smutije, u razna jela i nije toliko stabilan kao recimo kokosovo ulje ili kokosov maslac, jer kokos kad se stvrdne, zapravo kad je hladnije, on je onako čvrst, izgleda kao maslac, a kad je toplije onda je ulje. Ali kikiriki maslacu možete isto produžiti vijek trajanja tako da ga spremate okrenutog naopačke, pa onda ga poslije samo preokrenete i onda ono ulje njegovo koje se prirodno izdigne na površinu se umiješa nazad. Malo ga samo promiješite, bit će ok. I naravno kod ulja je pozitivno, uvijek ćete lako prepoznat ako ste ikad nanjušili ulje koje je užeglo, a kojem istekao rok trajanja, onda znate da kod ulja i maslaca se to zbilja primijeti, tako da primijetit ćete kad im istekne rok. I tu bi još njima pridodala ocat. Ocat, alkoholni ocat, jabučni ili već druge neke vrste octa ako ih koristite. Jabučni ocat, osim za salate, možete koristiti kao probiotik i za poboljšavanje crijevne flore. Naravno, prirodni domaći jabučni ocat, ne bi sad ulazilo u to koliko su probiotični ovi industrijski proizvedeni i da li to kupujete. I alkoholni ocat, bijeli alkoholni ocat, on se može koristiti za čudo stvari, osim za činit, može se koristiti za čišćenje koječega, otapanje kamenca, ribanje inox posuda, ocat je i za dezinfekciju. Znači, jer, na primjer, posude kad pripremate za spremanje brašna ili žitarica drugih ili mahunarki i tako, operite i onda premažite s octom. I onda taj ocat, kad ispari, mi ga više nećemo osjetiti, ali bubama bi još mogao smetat taj miris, pa može pomoći u dodatnoj zaštiti hrane. I za kraj sam ostavila ono što je po meni najvažnije, najbitnije za prikupljanje u ovoj situaciji, a to su žitarice, mahunarke i svo ostalo sjeme. Zašto svo ostalo sjeme? Kažem, zato što i za žitarice preporučam da ih ne čuvate u obliku brašna, nego da ih čuvate u obliku zrna ili sjemena. Pa evo da vam pokažem samo, dok pronađem. Nadam se da znate šta je ovo. Mislim, vidjeli ste valjda kad ste sjeli pšenicu božićnu, ako je nikako drugačije niste vidjeli u zrnu.
Dakle, može se kod nas nabaviti pšenica u zrnu. Zašto? Zato što je zadnjih godina postala jako popularna pšenična trava kao super hrana i onda rade i sok od pšenične trave i zato imate u ovim dućanima zdrave hrane za kupiti pšenicu u ovom obliku. Mene je zabrinulo to što sam čula stručnjake da kažu da Hrvatska, osim što nije dovoljno samodostatna u proizvodnji hrana, nema dovoljno sjemena za uzgoj. I sad logika je stvari. Dakle, ovo se može dugo čuvati, za razliku od brašna. Puno duže. Čak stotinama godina ako je dobro uskladišteno. Uvijek to možete pretvoriti u brašno. Ako imate mlin ili barem tučak, možete to uvijek samljati u brašno, različite finoće i iskoristiti na taj način. Možete te klice naklijavati i možete po potrebi, da ne daj Bože bude trebalo, ponovno zasijati hrvatska polja, svako sjeme će dobro doći. Možda ćemo morati proizvoditi svoju hranu. Ako pritom imate nekako zemljište, ako imate svoje vrtove i to, tim više skupljajte sve vrste sjemena. Apsolutno sve vrste sjemena prikupljajte što možete. Ulažite u njih i ulažite u ovakva neka veća pakiranja ili još veća, a nemojte kupovati one sitne paketiće sjemena za hobi uzgoj, kako oni to kažu. Objasnit ću vam dalje zašto. Druga stvar, žitarice i mahunarke su osnova naše prehrane. Doslovno osnova naše prehrane su žitarice i mahunarke i ako imate dovoljno žitarica i mahunarke moći ćete preživjeti, moći ćete se dobro prehraniti. I to ne samo dovoljno zasitno, nego sa dovoljno minerala i drugih hranjiva koja su nam potrebna organizmu. Osim pšenice možete na ovaj način spremiti zob, amarant, kvinoju, čija sjemenke. Nemojte spremati sjemenke koje imaju visoki udio ulja u sebi, poput lanenih sjemenki, zato što se puno lakše kvare, odnosno ne mogu jednako dugo trajati. Možete ih naravno spremati za neke kraće relacije ako puno koristite, ali ne za dugo držanje, za dugo čuvanje. Mahunarke, mahunarki pak imam čuda, leća, slanutak, zelena leća, grah, dim je grah, ne znam, imam razne vrste, imam mungo graha, zutki grah, bubrižni, crveni, imam kvinoju, kvinoja mi u žitaricama, pardonček. Ali htjela sam vam reći da meni su izuzetno fini popečci različiti od miješanih žitarica i mahunarki. To mi je bolje od vege burgera, onih koje rade da imitiraju meso. I nisam bila neki veliki ljubitelj mesa, nego sam ga jela, odnosno nisam bila ljubitelj tog mljevenog mesa i burgere nisam baš nešto pretjerano jela, ali popečci od tih žitarica i toga, to mi je baš jako fino. Tu dolaze i naravno i sjemenke konoplje recimo i svašta nešto. I imate za kupit i mješavine tih žitarica i mahunarki baš za takve stvari, za variva i za popečke. Pa možete i to kupiti, to će vam isto biti super i za naklijavanje. Tu jedna jako važna stvar, sve vrste tih sjemenki od različitog povrća koje inače jedete, kupusnjača, recimo kelj, kupus, brokula, senf, ne znam, onda suncokretove sjemenke, pa poriluk, luk, sve vrste graha, grahorica, graška, mahuna, te od takvog jestivog bilja, znači također od salata, špinata, blitve, sve te sjemenke se daju naklijavati. I ja sam recimo odlučila uzeti više ovih koji imaju ovako sitna zrna,
zato sam i tražila da vam pokažem taj azuki grah. Ne azuki, nego bubrežnjak, ali ne znam gdje sam ga stavila. Ali dobro, možete vidjeti na ovom primjeru. Ok, znači ovo je slanutak. On ima puno veće bobice, onda drugi neke vrste graha imaju još veće. A ovo ima skroz sitne. A šaka ovoga će dat jedan pošten obrok pri naklijavanju sjemenki. Znači, svake, također, valjda znate ako ste ikad kuhali bilo koju vrstu graha, i toga da sve te stvari nabubre i budu barem duple u veličini naspram onoga s čim krenete. Tako da i sa tim računajte da ovo je bar još za toliko količina u kuhanju, ako ne i više. A kao što sam rekla, recimo ova crvena leća vam je super stvar za bolognjezi, za tak nekakve stvari gdje bi inače stavljali mljeveno meso, možda za lazanje recimo, na primjer. A kažem, super stvar za naklijavanje. I tu smo, još jedno, nešto što svi jako volimo. Nabavite si dosta kukuruza kokičara. Mislim, ko ne voli kokice jest, ljudi moji, jel ima neki među vama ko ne voli jest kokice? Slane, onako fine ispečene kokice. Treba vam mrvu ulja, dobar lonac, vatra, kukuruz, možda mrvu maslaca ako ih volite tako. I naravno poslije soli i to je to. I imate jedan nekakav obrok, nije puno hranjiv, ali je obrok. Zasitit će vas i za neko vrijeme, može izdurati kao nekakav zamjenski obrok. Ovaj kukuruz, sve druge vrste kukuruza možete staviti u brašno, a dosta se dobro čuva i lako je dostupan, možete ga posvuda naći i naravno isto može se zasaditi i uzgojiti novi. Tako da birajmo samodostatnost. Od sjemenki za naklijavanje možete kupovati, postoje ovako recimo baš rađene za naklijavanje smjese, onda vam tu čak i piše koliko čega da stavite, u koju vrstu posuda. Ja na primjer imam ovakve ove okrugle posude za naklijavanje. Znači 15 grama tih sjemenki za cijelu onu tu jednu tacu, a tu ima 400 grama čini mi se. I ovo je alfa, rukola, kres salata i poriluk. I imate još drugih takvih mješavina, na primjer ovo mislim da sam našla u Bio dućanu. Samo da vidim. Aha, ovo je kres salata za sijanje, to nije miks, ovo je miks. Sjemenke lucerne, zelena leća, rotkvica. Znači lucerna ili alfa je vrlo popularna u tim miksevima. Imate tih mikseva raznih i u Bauhausu, u tvornici zdrave hrane, u Bio dućanima. Stvarno ovo je recimo mungograh, alfa i rotkvica, znači isto već pomiješano za klice. Neke od ovih stvari, evo to si sami izgooglite, možda jednom uzmem vremena pa napravim neki video o razlici između klica i mikrogrinsa. I zašto su neke stvari bolje u klicama, zašto neke tek sa listićima. Recimo klice neke su fantastične za dodatak u salate, u sendviče i slično, tako da ljudi koji to probaju i jedu mogu ovo jako dobro iskoristiti i u budućnosti. Stvarno nemojte pustiti da se baci, možete se fino, zdravo hraniti
od naklijavanja raznih sjemenki. Za par dana imate svježu zelenjavicu koja je ne samo prirodna, koja znate da nije špricana i nešto, nego je izuzetno hranjiva. Dakle, to su vrlo hranjivi obroci. Puno bolje nego da kupite tone nekih onih gotovih obroka, gotovih, ne znam, ajde još dehidrirane juhe ali na primjer one tjestenine razne koje se onda tak rade, pa ne znam, te neke druge razne dehidrirane stvari. Mislim, radije si uzmite hrpe sjemena i naklijavajte i s tim se možete dugo i uspješno hraniti. Evo, i možete recimo uzgojiti te mikrogrinse od različitih salata i onda salate samo rezivati, ne puštati ih u glavice, nego rezati listove i koristiti kako vam treba. Tako ćete uvijek imati svježe salatice, tako će lakše se spriječiti da odu u sjeme, da odu u cvat. I uvijek će vam biti friške i mlade i to možete imati i na prozoru. Naklijavanje isto tako, mislim da zbilja svako ima dovoljno uvjeta da to napravi i doma, svako ima neki prozor na kojem to može napraviti. I s obzirom na to da znači hrana će biti jedan veliki problem sljedećih nekoliko godina, s obzirom na to da u Hrvatskoj nedostaje i sjemena, s obzirom na to da je uzgajanje vlastite hrane, printanje vlastitog novca, ja vas zbilja ohrabram da nabavljate sjemena što više raznog, znači od raznog povrća, od raznih žitarica, od raznih mahunarki. Nabavljajte sve u sjemenu. Lakše ćete čuvati i manje će vam mjesta zauzimati. To se da brzo uzgojiti. Ako imate svoje zemlje, počnite, zasadite vrt. Pa koliko god malo sve ono što sami proizvedete nećete morati kupiti, a bit će vam iznimno zadovoljstvo gledati kako to raste. Evo, dakle, po meni žitarice, mahunarke i sjeme su najvažniji za opremanje smočnica i uz to sol i ostali začini svijeta. Također, pobrinite se za neke eventualne specifične potrebe. Ako neko recimo koristi baš puno mlijeka, možete se opremiti sa mlijekom u prahu. Ako imate male bebe koje su na tom adaptiranom, imajte uvijek nekakve zalihe adaptiranog mlijeka. Ako koristite nešto posebno od takvih stvari, napravite si zalihe za svaki slučaj i vremenski ih provjeravajte i obnavljajte tako da nečemu ne istekne rok. Ne možete naravno svega kupiti odjednom puno, puno tih stvari je već i poskupilo do sad, ali kako smo mi navikli svi više manje kupovati na akcijama, pa i sad kad odete kupite uvijek nešto više. Evo. I tu među žitaricama i time još mislim da sam zaboravila reći rižu. Rižu, koncentrirajte se na bijelu rižu dugog zrna jer je dugotrajnija, lakše se čuva nego integralna. Eto, toliko od mene za ovaj put. Čuvajte se, pripremite se, kupite sjeme, pripremite svoje špajze za opstanak i ostanite slobodni. Ćao ljudi.